Sengera Rojava sengera parastina mirovahiyê ye. Bernameya Sengera Rojava. Belê ku dervanên dengî gel ji bernameyê Sengera Rojava li pêşberî wane mêvanê me ya vê hefteyê jî bi heval karkira Efrînrayê em destpêkê ya ve xwe nas bikin demê te xweş bi heval Dem baş, sağ ol be. spas dikin. Wektê zanîn ku tecrüda li ser rêber Apo ev nêzî sê salan berdewam dike û her diçe girantir dibe. Li ser vê bingehê jî tu wek şervanekî yepekê nêrînê te ji bo vê yekê çi ye? Destpêka şûreşa Rojava da di nava tekuşînê de em cî digirin. Nava pir jî kir rast e ev nêzî tecîda li ser seroketiya 23 sal û hinek ev tecîd di çi koşûra da çi zirofa da dimeşê pîst e yani merov vê derxêzana bûnê. Na komplo ket sala xwe 26 yani serok Apo ev 26 salin rastî jî merov çixwast pînasê jî bikin ji bînê ziman jî merov nikare wateyekî rast bi çeng gotina bînê ziman berxwedaniyekî gunahê ew kirin. Ev 26 salin seroketî di şexsê xwe da berxwedaniyek raberkir, seknekê qehremanî raberkir. Serok Apo li zindanê cê gulê di tek hujreyê da cê di nav zirofên herî zehmet da îşkence ên psikolojîk tecîdê girankirî di van zirofa da seroketî îmralî veguherin ciyekî ronahbûnê, fikir nûkirinê, belavkirinê paradigme da ronebîn çêkir. Ênha ev ta bi 26 sal di van ewa da zirofên zehmet da seroketî berxwedê. Ev tê çi watê yani çima ew xwest tecîd, çima ew xwest ew niha tecîd ne tenê em bêjin yani 3 salê çima mesela 3 sala li ser seroketî dimeşe 3 sal tecîd esas dewamkirina komplê bi şêwazekî nû yani esas xwastin destpêk seroketî ji bi girt esereta seroketî xwastin tunek siyasetê xwe qirkirinê dijî gel û tevgerê bimeşînin û di şexsê serok Apo da tevî gelên azadîxwaz yan rojhilata navîn gelên herêmê di wê siyasetê qirkirinê re bidin meşandin. Lê serok Apo ev bi şêwazekî dîtir ev ferq kir û bi berxwedaniyê ev tişt ev komplo vala derxist. Heya astekî ev berxwedanî dimeşê ji alî gel va alî wek hêzên leşkerî va ew dibe. Lê hîn tam bi temamî têk neçûye yani siyasetê dijmin lê komplo vala hatî derxistin. Serok Apo ev komplo vala derxist. Lê ji bo em tecîda li ser seroketî rabikin tenê yani erkê me wê çibin taybet li hemberî vê ew e li hemberî vê siyasetê dijminê qirkirinê. Niha esas serok Apo ev ji me re got yani ger rastî jî ev dewlet bixwaze piskirekî çareser bike wê ev tecîd ew xwest serok Apo nate. Yani ev jî şêwazekî şer e berdewamkirina siyasetê qirkirinê. Ji bo jî yani tiştê ku esas yê ku em ji bo ku bi kampanya ji bo azadkirina fîzîkî ya rêber Apo li cîhanê, li welat, li dervê welat, li gelek deverên bi hemî netewên ku îro li derdorî fikra rêber Apo xwe kom dikin û azadiyê di fikrê rêber Apo de dibînin. Îro ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Apo seknekî pir bi rûmet raber dikin û bi şiara ku ji bo rêber Apo azadî daxwaz dikin tekuşînek tê meşandin. Tabii ev tenê li hemberî siyasetê dijminê qirkirinê têrê nake. Rastî jî ev dewlet ger bixwaze piskirekî çareser bike wê tecîdekî 3 sala di vê serdemê ku ew qas yani raya giştî herkes zanê herkes yani ji nedîtî va vedimîne çavkurînê meyzet ke ve ku tiştek nîne
تن نسيبتي رولي خادليزي نا بين سازيك جوبن بناوي ما في مروفان إنسان يعني خوصة بناوي دكن أو دكن لأساس هفكاري بيرات إجبو إجي يعني تشتغل أساس أركي يقول سر من ما هم وق هزين ليش كري هم جوا قال جرك عن في أو بكن في داركن زانبونه بعدين قريداي مجارة هن وق شربان رولي ود في تشبه وده همان ده من الجال ده في جال دچلو له درابه یانجی چی بگیج بو کو به تجدید وقت بيجي بشكنا يانجي ويسنوري درباس بكن ايدي اجبر کو وقت زانجي انها يعني دكاتات ربر ابودا همو گلانجي دخنا تجدید به گل بچر رنگی تبگر يعني انها معاني زمان تجريد شخص ربر ابودا اساس تجريد لسر مروحيه لسر گل لسر توي گلين آزادي خاص يعني سروق ابو لهمبري سيستم دستاندار یه مدرنیته دموکراتیک به پارادایگمای خواهی مدرنیته دموکراتیک لهمبری سیستم کاپیتال شرک او کرد اجبوجی ایرو خطری دبینه فکر سروکا کو اف سیستم دو خطری دبینه اجبوجی شرکی او قاس به دجواری ایریشن روز هر روز ایریشن او دکن تجدید های سروکاتی لوالات دروی والات هر دره وسا د سیاست کی قرکنه د خازن بمشینه انها وک گلجی وک هزین لشکری اساس شگو ما نرین خو بره دا جهانی زمان رول و ارک برسری بود که سر منی مگم و تجدید او بگم تایبت ایسال به حمله آزاد کردن فیزیکی بر آب و به جوش و مورال نوروز و به پیروز کردن 4 نیسان یعنی هز و متوسط پر بلند د گلدا و د چه بو راستیش جه ریزه افسکنی گلی ما ایرو لاویج هر دمی بهتر ایرو گل لربرا په خودی درد کوي هزي خودی درد کوي و لاف تنه تیرناک د بک هین زیاتر د آسته کی بلندتر دا هم گلجی هم شروان سروکتی و د فرق ودابن اینها تشتی سروک اپوش مرد بهجه ام گرک ویاو یعنی اف دولت یعنی گر بخواست بسکری که راستیجی چاره سر بکرا داری یعنی سروکتیش برای وکیلی آشتیانه بسکره که چاره سر بکه بگو خویم برش اما اف دولت بخوینه دخوازه بسکره که چاره سر بکه بخوینه دخواز فکر لیبر آقا دتسن يعني يكبنا جلان دترسن درسك هاي لهم بري اجبو وجي او قص ايريش و تجديد پیش كبه انها يقول سر من بكن ام د پارادايگما ربر اپودا د خطگو ام خب بگین آزادی ام دوید و فهم بکن و خودوی داره اقسم نه بگو من تنه یعنی ایرو تکوشینه گوته مشاندن او حیا آسته که تجدیده و کامپلی اولاد درخستیه اما بگو ام به تمامی وی دجمنی تیک ببین و ایریشنا جا ارته را بکن و بم بخینن گرک ام د فکر ربر آبودا این زیادتر خواه کور بکن این زیادتر خواه اقسم بکن و گل اما که هزلش خواب به استراتژی شرگر را خواه بکن یعنی ام گل به یک رحی به یک هزی به یک سیستمی ام دکارن سکنه که برخودر یکو مبه به سرکفتن را بر اجبوجی نها د استراتژی ارکه گوت که سر ملی ما و سر گلی ماجی ام هین زیادتر لپشتا هزا خوابن به هفرا وی باری راکن و ام تنی نبیجن یعنی وسا به مشکی یانجی به ام بیجن به کامپانی که اوج تابی ربازه کی تکوشینه اما ایرو دم وی کو ام هین زیاتر خارخستن بکن ام چخواس خارخستن بکن چخواس فکر سروک اپو لکو داری برخستن کرده و اوقاس تجدید والا در کبه لکو داری فکر سروک اپو هبه و اوقاس لور دجمن لواز به جبوجی ایرو ام دبینن یعنی دجمن خازی چل سر هریمه ما تایبت عالی سر جوانا سر سویلا یعنی تایبت عالی شر تایبت چرا بازنده ماشینه یعنی عالی کی شرویه یه لشکری عالی کی دیترشی یه پسیکولوژیک لسر چند جواکی لسر اخلاق جواکی دخوازی بخونی جبوگو جوان جشورشه جوان ج رخصنبونه جوان فکر سروک آپو جوان ج عسلبونه خا یعنی دور بکوه افجی رو هم دبین یعنی ربازین کوچبریه ربازین دری سینور وگن ربازین سیخورتیه یعنی چه رباز نمایی گو ایرو لدیجی شورشه کار نوانی
و ام زانش بری وی چند مهاجی ایریشن بنسازی هرمی کرن ایریشن لسر هیزن اولکاری هندورین دکن يعني ایریشن بالا او تنج بوكو روجاوي كردستاني بالا بكن يعني جوان بري خابدن دولتن چما ودیگه جروجاوای کردستان ترسکه ترسه یعنی ایرو لور فکر سروک آپو برخستن کری ایرو لور جوان تیم برخستن کری ایرو لور هزکه اف هزیل همبری دستلات وانه اف هزیل همبری ذهنیت وانه ایرو جبوگو ستاتوی خواهی فاشیست بپارزن مجبوره شرکی بک يعني وانجا خوصا هبوني خو يعني هبونا خود تنبونا في مداد بين اجبوجي گرك ام لهمبري في شيار من اركو بربسياري في دميد كوي سرمني ما چنه امي اب اي اساس ام خوبا ور بين ام بهيزا خوبا ور من و لهمبري و سياست دجمني الشر تيبت ام شيار بين ده چوندن هر چقاس ام بيجن اسكريك هنا ام دروشگي شهر دانه هر چقاس بسگي که مي آبوري هبن لما گرك ام تو کس ترجیح نکن گو امالات خطر تو کس ترجیح نکی گو هفکاری دجمن را بگی تو کس ترجیح نکی جبوی او که بسیط یعنی اف نه گل ما حق کری نه شهید ما حق کری و نه دیروک و تشتری قبل جبوی جی ام بر بسیاری ما دیروکی اوه دمه چیه ام کارمون راست خارقسن بکن تخط شر گل شورشگری دا ام خواه حاضر بکن هم گل هم واک شهروان ده فرق ویدا بن آماده کاری ما باش بن و دجمن جی نه هم دبینن هر روش گفاد خو و پیران خو ایریش و از ایریش بکن ام بخو باورن هزا ما هيا و ام هر دمه بهتر بهزن ایرو ام درای گشتی داد بینن و گل دبینن دروی والاتا لهندر والاتا روجاوا ایرو اوقاس پشتوانی هیچ بوشورشه یعنی هر دمی بهتر ام بهزن و ام دکارن به هزا گلمه و به هزا میاشی و برخستن بوناخا ام دکارن دجمن والا درخین و بگن سرکفتن و آزادی فیزیکی آره برا کنسو گرب دجمن نه تنه ده ایریشن هوایی ایم بالا فرن بمرو یانجی به ایریشن عرده را خاصی نورد که ایرو شهر کتیو یعنی ده سردم گوگل لکره بازنی شهر هنه نهاش شر تیبجی تیبت سر پسیکولوژی جواک رح عالی جواکه چاندا جواکه اخلاق جواکه او جری بازه که غالب انسان به اراده بکه به حس بکه ج رح عالی وی درخه ج راستی وی درخستن چه بکه اینو هم زانن دجمن جی لسر و جاوا رباز شر تیبت پر به زراوی لسر جواکه لسر جوانا لسر جن دمشینه و گلک خواست خباتا بکه اف خبات بلکه بگشتی و تام والا نهاد درخستن و تکوشینک جلن بری بیده کرن خباتا گشتی مشندن اما دبیگ هم جوان جی هم گلی مجلن بری بی جواکا مجلن بری بی شیار نها دجمن گلک ربازات شارینه اجبوگو کار به جواکه به اراده بهله جواکه شورش دور بخه جواکه برح بهله به اراده بهله گلک ربازات شارین نها ربازوی اساسی گونها پر زیده ام راستتین و دکوی روژوی و دکوی چپمنی داجی و ام دناو جواکه داجی ویتشتی دبینن مسئله ماده این هشبره نه ماده هشبر لسر جوان چه چید که یعنی بهله گو نفکره عالی آبوری دا زرار ببینه ضعیف بکوه پره گو دکاره که دا ایشه که دا قزنج دکوی پری بده دیسا وگره جوه سیستمی را و هم زرار بده خواجی زرار بده جواک خواجی یعنی اف یعنی جبو گوته انسان بونیوی درخه zaten udayaki guvakir tedkari ve demi per rahat ve bide şoğlandır. Avjbu sixuriye de be avjbu tejri çanda video bixe to asimilasyon eseri ve maşine yani jambejin yani tçaa bu xaze edi vak robot ki de be tçaa bide bikaranın tedkari bide bikaran ejbu ejin ha mesela gerek em lehmberi ve tşta perişar cihgu em gerek hirsa melhemberi ve habe ام قبول نکن چطور است وقت جواکا میجی تایبت جواکا می اوه یعنی روجاوا دا بلکی ساتام به آسته زدنی نه اما
نها ام دبیسن هر زیده تایبت و دمین داویدا پر او کی وسا زیده کمیه کی زیده تیگرتن ماده هیچ کرد افجیل کت بلاف کردن مثلا لهره میداد خالد یعنی دشمن ویدی که اف چه عالی دولت ترکیه دبه اف چه عالی باشور دبه اف چه عالی رژیم سوریه دبه یعنی اف همه عالیه دا صد دشمن دخواست ایریشین خواهین به ویشی وازی دمشینه الهمبری وید به گرک جوان خب پرورده بکن خارقسم بکن وقت به یعنی با عقل مرتب بگره یعنی الهمبری وی اوه راستیجی آنجاق یعنی گر مثلا ها جوانک بلکی ولات پارزه دخوازه اجبو ولات خوشر بگه لأما الهمبری وی خانه پارستیه نه هم دبین امی ولات خواب پارستن ولات پارستن نه تنه به مفزی گرک ام بگه ولات پارستن گرک لهمبری ربازین شر ام گرک وام ببین و لهمبری گو ذهنیت گو دشمن خواست مدد چبکه شخصیت مدد چبکه گرک لهمبری و ام شر بکن یعنی شرک مهبه وسا ام دکارن خو مزن بکن وسا ام دکارن شورش ماینده بکن نه شورش به جوان دبه دمو تا جوان به حال خود جوان به اراده خود به شورش ضعیف ام بهوین یعنی ارکی ما همی شورشگر ارکیوانه و جواگش و گلیمش گرک ویچتی قبول نکرد جواگ گرتی بیل هم بری وسا ام دکارن و ربازه نهاجی هر زیده مثلا نه دشمن پشتوانی خود دیش چه دید کشف وان هنه افجی کشف گو او به آنجا با آجان به بسیخورا کار ببک نه استخبارات دشمن فی عالی دا گلک قرنازیات که تجربه خواجی هنه لعنبری چواجوا که بخینی لعنبری کار به پولیتیک خواب ده مشاندن نه گرک ام لعنبری و یعنی چا شاری و دشمن نتنه مثلا مالبت الماین گول لباکور ترکیه یعنی جدیدتر بجیبونه اف ربازه که گوان بخوازن دست به که به شوازه که اقناع وان آبکن یعنی وان بدن بکارانیش ده وین لورن ام ضعیفه وزانه وین گرک مرا کار بکن وین کار نکن ام کار بکن ام پره بدن و یعنی دخوازن دست به که واسه ضعیفی چیه مالبت فقیر به پره و آوری مالبت ام بیجن نه فقیر به کار به تهدید بکه برای ترسه جبوش مثلا گلک ربادا کنن گلک مالبت ایگو هنک مرویان لورن هنک جیل اوینه وسا دام بکارن لترکیه وان تهدید کن دبیشته عمل ور مالبت وگرتی گرک من جورجی مرا کار بکن کار نکن اما زرار بدن مالبته یعنی جی وان جزا بکن اشکنجه بکن بکوشن یعنی گلک آی وسا مبهیستن و گلک بویری موسا چه بون بلکه ده تلویزیون داشتی هات گلک آوی وان درکدن نه یعنی گلک ام لهمبری وی یعنی افری بازن دشمنه یعنی چیزی به گرک مرا یعنی هفکاری دشمنانه بدل وی چت ببلاوه رومتک هيا وكدك وحزارة شهيد لبراتي داهين اجبوش جرك ام خدي له نرخي درك خدي له نرخي دركتن يعني بچد به پاراستن کی راست اینها بالا خوب ده مثلا اینها پر مالبات يعني پر مرو جواك من ند پر جارا ند فرقی بده دو ترسه و تميزات كده که و دجمن وسط خازي كرد بكرد بده او كرن يعني جي عرب بكرد بده برده هفدو شر بده شر كرن منش بده كشتن زرار بده تبلیه هفی چیکل هرم اجبوجی گرگ مرد تمجی مجار موسا آگاهی بده و مجار دا آلی کار به و چاره سرجی بک اما وشارتنا و یعنی کتنا بندنتم دجمن مرا بده به کار آنین و اف زرار و زیادتر به چه قاسم مرا کار به ضعیفی دهین دموی او ده فرق بکه فرق ویده و بین زمان و گلک این دا اوتر گلک رباز شغل آندن رباز شدت جیب کارانین زور جیب کارانین پره جیب کارانین بله اول کاتش و همون یبن نرخاندنی تا یه داگرتی ام سپاس دکن تو تبلی برنامه مایا سنگره مجمع بوی بله گودربان دنگی گل به هوال کارکر رم جیشتن داوی برنامه خواه بیم لدنا و خیر و خوشی در دن باش